sunca. Ljudskih ruku djelo. Vjerujem da su ljudi sve to vrlo. Muhe zuje. Skrenu malo lijeva. Uglavnom nema poskoka unutra. Stigao sam tu iza zavoja. Sad se spuštam, nastavljam da spuštam dole. Da mislim da ja baš imam kilometarima dole. Ovo moram doći tamo. Tamo ću nastaviti snimati. Stvari započinjem snimanje malo ranije. Malo ne odmah. To se ovo strašno.
udarac. Sad ja mislim da je oštar spust ovdje. Tako je. Jedna interesantna uporaba sastava. Kamenčić sa vrha. Hvala. Se još ne razbijem na kraju.
dijelu. Još mogu ići dole prema auto. Tamo iza zavoja. Evo, tu je kraj. Došao sam prije njih, sva sreća. Da me ne moraju čekat.